Naša sljedeća današnja tema su sportske igre mladih. Ekipa iz Našica pod nazivom Džabalebaroš ušla je u završnicu i predstavljala Našice u Splitu. Na turniru je ukupno sudjelovalo 17 ekipa, znači više od otprilike 170 djece. Ekipa Džabalebaroša pokazala je osim dobre igre i uzorno vladanje. Svakako treba naglasiti da je sam odlazak na završnicu sportskih igara mladih veliki uspjeh ove ekipe kada se uzme u obzir da se u posljednjih 9 godina na završnicu nije plasirala niti jedna momčad iz našičkog kraja, a ove godine smo imali čak dvije ekipe 95-98 godište. Svi su bili smješteni u vojarni Lora, pa o svemu tome govorimo u nastavku. Gosti su voditelj i profesor Mario Gajski, Luka Jurić, kapetan ekipe, i Domagoj Koprivčić. Dobar dan, dečki, dobar dan došli. Dobar dan. Za početak prvo dojmovi iz Splita, kako ste zadovoljni sa svim onim što se događalo? Evo, možda ćemo za početak dati riječ voditelju Mariju. Pa evo, dobar dan svima, pozdravljam sve slušatelje Radio Našica i zahvaljujem se na pozivu. Pa eto, što se tiče općenito natjecanja, sportske igre mladih su već dugogodišnji, znači sponzori i znači kreatori tog samog natjecanja, s time da im je cilj i dugogodišnji slogan, dakle, živimo život bez droge jer droga uzima život, tako da oni su bazirani na tome da se privuče što veći broj mladih i natječu se po određenim sportovima. Nije to samo nogomet u kojem smo mi bili ove godine uključeni, već općenito, znači svi sportovi, da se znači svedu na jedno mjesto i da se mladi recimo na toj završnici druže i stječu neka nova iskustva i prijatelje i tako. Poznata je stvar da sportske igre mladih zapravo okupljaju strašno veliki broj sudionika. Rekao si puno raznih sportova. Evo, Našice je ove godine imalo dvije malo nogometne ekipe, jel tako? Tako je. Još? Pa imali su i rukometnu ekipu i sad ne znam da li se u drugim sportovima neko prijavljivao ili nije, ali su svi bili upoznati s time, pa... Dobro, ova malo nogometna ekipa koju si ti vodio sastavljena je od igrača iz svih škola s našičkog područja, ili? Pa da, iz nekoliko škola iz našičkog područja, ali većinom su dečki iz NK Naška, tako da su manje više tu bazirani i dečki se znaju i zajedno već igraju dugi niz godina, pa su tako i stvorili ekipu i postigli ovaj rezultat. Luka Jurić, kapetan, da čujem dojmove, kako je bilo u Splitu? Pa, bilo je jako lijepo, dobro smo se zabavljali, družili smo se zajedno svi, što je najvažnije, nismo se svađali. To je najbitnije. Da. Dobro, što se tiče samih kvalifikacija, kako je cijeli taj proces, znači, da bi vi do Splita došli tekao? Pa, ekipa iz Našica nije bilo i mi smo šli direktno na regionalno. Tamo su bile ekipe iz Belog Manastira, Osijeka i Belišća. Miholjca. Nije Beli Manastir. S nama je i Domagoj Koprivčić. Rekao sam, Domagoj, kako si ti zadovoljan? Kako se tebi svidjelo sve ovo? Pa meni je se super svidjelo, organizacija je bila malo loša, ali to nije bitno. Bitno je da smo se svi zabavili, s drugim ekipama smo se družili, upoznali s dosta igrača tih drugih ekipa iz malo većih klubova. Bilo je ovako zanimljivo, išli smo i na utakmicu Hajduka i sve u svemu bilo je dobro. Jedno lijepo iskustvo. Uz vas dvojicu možda bi bilo ok da spomenemo i druge dečke koji su s vama predstavljali Našice u Splitu. Evo, bio je vratar Mario Lozić i bili su još Denis Vuzem, Sven Suk, Hrvoje Poljaković, Luka Hlavati, Anto Kostrež i David Pleša i Antonio Lukačić. On nije mogao s nama ići u Split zbog priprema u svom klubu Osijeku, ali on nam je na županijskom natjecanju puno pomogao i bio je jedan od ključnih igrača. Dobro, u svakom slučaju čestitke na dobrom rezultatu. Evo, vraćamo se još Mariju, voditelju vaše ekipe. Evo, Mario, rekao si, uvjeti baš i nisu bili najbolji. Bili smo smješteni u sobi, recimo u jednoj sobi gdje je nas bilo 3 ekipe, 30 i nešto, ali s tim da smo bili razdvojeni, mi smo bili recimo nas 10 u ovak sobi, recimo, možda manje od ove malo. Šta bio je režim, ali onak. Baš vojska bila u vojarni, ili? Da, a mi smo odvojeni kompleksi, tako da smo morali ići određenim putem i sve. Aha, izbjegavati njih i šta ja znam. Jedan voditelj došao tamo blizu broda, pa su ovi došli odmah, vojna policija. Nismo išli na brod, dečki nisu htjeli, ali eto, imali bi još jedan doživljaj, ali kaže, glupo im je to bilo. Igrali ste na dosta lošem terenu.
uložio si nekakvu prosjednu notu po pitanju toga. Pa da, što se tiče terena, dosta je bio loš, tako da mi je i drago recimo što se nitko nije ozlijedio, bez obzira što smo ispali, ali pružili smo jako dobre igre. Pretkolo smo prešli bez problema i onda smo ušli u knockout fazu kad smo igrali protiv Zagreba. Izgubili smo sa minimalnih 1-0, iako su oni nas malo i podcijenili i rekli da ćemo dobiti 5 komada, ali to se nije Da, ostvarilo. kao ekipa iz male sredine, a oni su Da. ipak iz velikog Zagreba. Da, jer ipak u Zagrebu je bilo preko 50-ak ekipa, tako da oni su mislili da su jedni od jačih, ali kažem, mi smo u toj utakmici bili znatno bolji, imali smo čak i više šansi, ali eto, sportska sreća je bila na njihovoj strani, ali kažem, cijela ekipa je zadovoljna, bez obzira što smo izgubili i samim time smo dobili jedan dan više za odmor u Splitu i uživanje. Dobro, kako je završilo natjecanje onda? Pa prva je bila Požega, a drugi su bili dečki iz Koprivnice, a to su manje više igrači Slaven Belupa i to su svi... Koji igraju u puno višem rangu natjecanja, Da, prolaze i puno to su svi- kvalitetnije nogometne škole. I to su sve, svi da. godinu ili dvije mlađi od nas, u biti svi Mhm. koji su bili, znači to je sve 99. 2000. Tek na A bili godinu, su u kategoriji 98. Da. Mhm. tek na godinu je praktički njihova, Na godinu tek dolazi njihovo vrijeme. da, Dobro, ovo je ekipa 98. godište, ali tako? 98. Kako je prošla ekipa 95. godište? Oni su isto izgubili u osmini, 3-2. Isto su prošli, znači prvu fazu došli do nokauta ili? A ne, Samo kod njih je odmah bio dva. nokaut. Da, u biti isto osmina finala i ja mislim da su 3-2 izgubili. jel? Da, od Broda. Pa vodili su 2-0 i onda se otvorili i dobili 3 gola. Da. Sad za ove rukometaši ne znam, oni idu ili Idu 17. tako. 17. Po mom mišljenju, ako budu uvjeti sve, među prve 3 bi mogli biti. Rukometaši. Da. Jer naši su stvarno dobri. Mhm. Ova generacija, vodio ih je Kruljac recimo i na državnu, tako da bilo je Dobro, sad to su nedavno vjerojatno dečki svi koji prolaze kroz kroz RK Nexe, da. bez toga ništa, bez kluba. Da, pa dobro, to je temelj svega i onda od Da. toga zapravo. Jer potiče. ta korelacija uvijek mora biti ili Mhm. klub i škola ili klub čisto Mislim, ja sam htio voditi te rukometaše, ali kad sam bio u Zagrebu, taj Barceloni kamp i to tak da nisam, jer su stvarno dobri dečki, pogotovo jer ih sve znam iz osnovne škole do Repeača, tako da su ti svi bili na državno. Još recimo bi možda ne znam jednog dvojicu ako ima dobrih iz donje škole uzeo. Dečki, slobodno vrijeme, rekli ste bili ste i na utakmici Hajduka, kakvi su dojmovi? Gledati sa Poljuda, je bio pun stadion? Pa je, Je, da. Atmosfera je bila fantastična i navijači isto. mhm. Kad pogledate te dečke koji trče za Hajduk, koji su tek koju godinu malo stariji od vas, evo, pogotovo ove godine Hajduk ima dosta mladu ekipu. Kakve su vaše ambicije? Sanjate o tom da možda zaigrate nekad u prvoj ligi? Pa da, To je bilo lijepo, ono? da. Da, Evo Mario, ti kao voditelj, jesu dečki slušali kako je sve prošlo? Ipak imaš kraj sebe 10-ak dječaka za koje odgovaraš. Pa da, kažem, za kraj bih možda i čestitao dečkima na postignutom rezultatu, jer kao što znamo već u malom nogometu 10 godina na sportskim igrama na završnici nismo imali niti jednu ekipu, a posebno valja istaknuti da su se dečki ponašali uzorno, za razliku od nekih drugih ekipa, pa iz te strane mi je čast što sam im bio voditelj. Trener vas, odnosno voditelj, samo hvali. Nadam se da ste ovako inače u privatnom životu takvi mirni, dobri, poslušni, dobri sportaši. Inače se bavite velikim nogometom, je li tako? Gdje igrate? Na našu. Oba dvojce na Našku. I kakvi su planovi sad za ostatak ljeta? Evo, škola će brzo. Ništa, treninzi, izlasci, Pa da, već je. knjiga 0 bodova, jel? Kad počneš. I bit će vremena iza knjige. Dobro, dečki. Zahvaljujem vam na gostovanju, eto čestitam na ovom uspjehu, drago mi je što vas ovako Mario hvali, što ste jedno lijepo ponašanje prikazali, jedan lijepi nogomet, lijepu sportsku kulturu. Nadam se da ćete dogodine ste već srednjoškolci ili? da. Onda bit će neka druga ekipa Mario, ili? Pa bit će možda jedna mlađa, jedna starija, pa ćemo vidjeti da li će se uspjeti koja kvalificirati ili neće, ali svakako ćemo vjerojatno pokušati. Znači, puno uspjeha u daljem životu, u školi, u sportu, pa do neke skore prilike. Lijep pozdrav. Hvala. Hvala.